mbabwire ngo kirazira. Izi ntwari ndimo ndiga amagambo y'intwari, narimo soma sanga aho banditse baravuga ngo intwari ntabwo ari umuntu uza witanga yiteguye kuzabona imidari. Oya, kirazira ya mbere, kirazira Bibiliya ivuga kirazira kwanga ubwoko bwawe, kirazira kwanga ubwoko bwawe ukabugambanira, kirazira kuriza gutera amarira ahahambye amagufwa y'abasogokuru wawe, kirazira kuriza ubutaka sogokuru wawe ahambyemo, kirazira sakirirego, kirazira. Qu'est-ce que j'ai dit? Kirazira ubutaka bugira amarira bujya burira. Amajene yanjye biologique, amajene yanjye ari biologique, muri njyewe mfitemo amajene ya sogokuru. Aho sogokuru aryamye mu butaka, iyo ubwo butaka burize, kirazira kugambanira ubwo butaka sogokuru wawe aryamyemo, na amajene akurimo. Iyo ubugambaniye uriya butaka burarira, kirazira. Cya gatatu, kizira ni ugufata aya maraso yaba turimo turibuka ukayabyazamo inyungu zawe, uzobona ishyano. Shano kuri wowe umunsi wafata amaraso yaba turimo aba bariya bana na kariya gahinda, ugafata ariya maraso ukayaguzamo inyungu zawe, wewe kirazira. Ni kirazira. C'est très maudit gufata amaraso nk'aya arimo arameneka ngo uyavunjemo inyungu zawe ku giti cyawe, ni kirazira. Imana ibaho umugisha mwese abaje ku bw'uyu munsi, Imana ibaho umugisha. Ndashimira Imana nanjye kubwo kuba kuri uyu munsi, umunsi wacu twese duha agaciro, ari n'umunsi w'agaciro koko. Ndabashimiye mwese, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Kandi hari uwabivuze kare aravuga ngo indamukanyo dufite uyu muri iyi minsi ni pole, ukwihangana. Biragoye kugira umuntu yakwihanganisha tukagira n'undi dusiga. Iyo umuntu avutse avuka ari uwa se na nyina, hari abavuka bagasaza ari abase na ba nyina. Umuntu yagize agaciro aza abo w'abavandimwe, agaciro kakwiyongera akaba uw'umurara, agaciro kakwiyongera akaba uw'ubwoko, agaciro kakiyongera akaba uw'igihugu, iyo agaciro kiyongereye azaba uw'isi. Abo turimo turibuka byagora ngo tugire umuryango tubwira ngo pole, kuko urwego bari bagezeho bari bararenze urwego rwo kuba ab'umuryango, bageze mu kindi kigero aho bari abacu twese, mu buryo pole ari yacu twese. Ndashimira abateguye iki gikorwa kugira ngo twibuke. Amagambo ngira ngo tuganire uyu mugoroba, abavuye ahangaha bakoze. Hari igihe ndakora ibintu bibiri, bishobotse ko abiwacu badukurikira bakabona ibiturimo kuva aho twatangiye saa 12, ubu ngubu tugeze saa 2. Baramutse ari abadukurikira n'ibibazo barimo, bakabona tumaze aya masaha yose turimo turabyina tutarabasengera, bogira ngo none ntitubararanye nabo. Niko bimeze. Cyo ngiye gukora, ndigisha umwanya mutoya, hanyuma tuza gufata igihe cyo gusengera iwacu. Bibiliya iravuga ngo uwishimye agire gute, hanyuma ubabaye agire gute. Ndagira ngo tuze gufata umwanya. Muri uyu mwanya mfite ndaza kwigisha
ariko kandi tuze gufata n'umwanya wo gusenga, dusengere iwacu. Amagambo ngira ngo tuganire, ndagerageza kwitonda ibintu bitarimo amashyushya, bitarimo n'amarangamutima. Hari igihe tugira icyokere kenshi bigatuma dusimbuka message ntitwumve, ariko ndagira ngo n'abantu barimo baravuga batuze, ndabikunda cyane. Hanyuma ngiye message mbashikiriza kandi ni y'Imana, ni message y'Imana twumva. Aho twahereye kare twarimo tuvuga ibintu byinshi abavuze, ariko ngiye kubabwira uruhare abasenga, uruhare rwabo muri ibi bibazo turimo, uruhare rw'abanyamatorero, uruhare rw'abitwa ko basenga, uruhare rw'abayumbe barimo babyina, uruhare rw'abaririmbyi bahereye kare saa 12 zitaruzura, uruhare rwacu twese abaje hano muri ibi bibazo turimo. Uruhare rwacu ni uruhe? Nicyo tuganira. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezera ibice 8 murongo wa 21. Igitabo cya Ezera ibice 8 ndasoma imirongo 3. Ibice 8 murongo wa 21 ndageza ku murongo wa 23. Ariko niba murimo muranyumva twovuga rimwe amina. Amen. Twokongeraho ijwi gatoya. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Kubivuga tuzamuye ibiganza byakunda. Tuvuge ngo haleluya. Kadusoma ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare kuba bisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Murongo wa 23 Bibiliya iravuga ngo nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira, maze twese tuvuge ngo amen. Iyo nje kubwiriza kenshi mu bihe by'ikiriyo, nahoraga nibaza ikibazo kivuga ngo ni hehe tujya dukura inkomezi mu mubabaro, ni hehe tujya dukura gukomera mu gihe twahuye n'imibabaro nk'iyi, tugapfusha tugatakaza ibyasaga n'inkingi twegamiye igasenyuka. Ni hehe tujya dukura ibyiringiro byo gutarika amaboko hanyuma tukabyina. Bambwira ngo uraza kubwiriza mu kiriyo cyangwa mu bihe nk'ibi turimo turibuka, kibaza ngo nze kubabaza namwe abarokore, tujya dukura hehe imbaraga zijya zituma dutarika amaboko tukabyina, twabuza abangana n'abariya, twabuza abangana n'abafite agaciro kariya? Imbaraga zijya ziva hehe? Izo nkomezi nuko gukomera bijya biva he? Binyibutsa ibintu bibiri, abakijijwe n'abadakijijwe bagira itandukaniro mu bintu bibiri. Abakijijwe n'abadakijijwe bagira itandukaniro mu bintu bibiri. Itandukaniro rya mbere ni style de vie, imibereho yabo ya buri munsi izivuga ngo uyu muntu arakijijwe cyangwa ntakijijwe, uyu muntu arakijijwe cyangwa ntabwo akijijwe. Style de vie ku muntu abayeho nibyo biza byerekana ko uwo muntu akijijwe cyangwa adakijijwe. Cya kabiri ni imyifato y'umuntu mu gihe yabuze abe. Cya kabiri kidutandukanya n'abadakijijwe ni attitude tugira.
ni imyitwarire tujya tugira iyo twapfushije. Abandi iyo bapfushije baza bikorera amaboko bakavuga ngo duhuye n'ishyano. Twebwe twapfusha tukanezerwa, tugakoma amashi, tukaririmba. Iri ni itandukaniro ryacu n'abadakijijwe, kuko tugira ibijya bidukomeza mu bihe nk'ibi. Bimwe mu bijya bidukomeza ni ukumenya neza. Pawulo yaranditse aravuga ngo tubabare, ariko ngo tubabare nk'abafite ibyiringiro. Ntitubabare nk'abadafite ibyiringiro, tubabare nk'abafite ibyiringiro. Ibyo byiringiro bijya biva he? Ibyo byiringiro biva mu kumenya ko uwagiye atayobye aho yagombaga kujya. Uyu wagiye turi very sure and sure, tuzi neza aho yagiye. Ntabwo yagiye aho atagombaga kujya, yagiye aho yagombaga kujya. Icyo kiza gihinduka inkomezi ikomeza abasigaye, tukavuga ngo ni ukuri aho yagiye turahazi, kandi n'ikimenyetso ni uko tuzi n'abo yasanze. Icyo kikaba inkomezi y'abasigaye muri iki gihe. Turi kumwe ba? Twavuga ngo amina. Twazamura ibiganza rimwe tuvuge ngo haleluya. Iyi ni inkomezi igitera abantu iyo tuzi ngo aho bagiye. Nigeze kuganira n'abana barambwira ngo bo kugira ngo bavuge ngo advance, ngo babanza kubazanya, ngo bakabazanya ngo se petit, ngo wizeye ko tuzozuka. Aha aryamye muri extended, ngo akabaza mugenzi we, ngo akamwegera, ngo akamubaza ngo petit, urizera ko tuzozuka? Ngo akavuga ngo yego twizeye ko tuzozuka. Hanyuma ngo bakabwirana ngo twadvancing. Nibyo byiringiro twebwe tugira. Abandi baza bavuga ngo ese warumwoye neza, kurumva rwakugezemo rwa rundi ntavuze. Ariko twebwe iyo bagiye kuvuga ngo twigire imbere, bazabanza kubazanya ngo tuzamura amaboko rimwe tuvuge ngo haleluya. Bazababazanya ngo petit, wizeye ko tuzozuka? Kuko bemeye, ndaza kubigarukaho, gupfa ko bemeye gupfa. Nyabuna mureke senti gupfa, bemeye gupfa, ariko bazababazanya ko bizokunda ko bazaba mu muzuko wabera. Bakavuga ngo ni ukuri tuzozuka. Ubwo tuzozuka, reka twigire imbere twadvancing. Cya gatatu kiza kidutera inkomezi ni uko tujya tumenya neza kuko bapfuye barangije. They die finish. In this world, muri iyi si ngombwa ko umuntu apfa ashaje, ariko ni ngombwa ko umuntu apfa ashoje. Kindagikunda we. Iyo twemera neza kuwapfuye yarangije ibyo yagombaga gukora, yasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko amaze gukora iby'Imana yamutegekeye gukora. Ntabwo bapfuye bashaje, ariko bapfuye bashoje ikivi cyabo. Nta deni batugiyemo, ideni risigaranye twebwe, ariko bo they die finish. Icyo bagombaga gutanga baragitanze. Bati munyemerere tuvuge ngo amen. Twongere irindi rimwe tuvuge ngo haleluya. Tujya tumenya neza. Ejo narimo mbwira abantu twazanye mu modoka, ndababwira ngo igitangaza cyambayeho, maze iminsi ndimo ndatekereza. They die finish. Sure, they die finish. Even if batari old, but they finish. Batanze icyo bari bafite barakunguta, baravuga ngo ibintu byo byose twari dufite. Urukundo rwo gukunda iwabo, batanze amaraso yabo, ariko twebwe urukundo dukunda iwacu rurangana na yandi uri mu gutanga. Ariko abandi bo barakunguse, baravuga ngo urukundo dukunda iwacu birakunda ko ntanga amaraso yanjye. Baramara ntibasigaza ideni na rito. They die finish. Iki iyo tuzi ko hari abantu baza bavuka bagasaza,
ariko bagasaza bakicuzuye kuko ivyo Imana yabahaye gukora batigeze babikora mu isi. Hakaba abandi bamara imyaka 30 bagapfa bakungusa ivyo Imana yamuhaye, agafashaje afite imyaka 30 ivyo yagombaga gukora byose abirangije. Aba bapfuye bakungusa. Umutima hejuru y'ibi iyo ndimo ndabitekereza, umutima wazumbwira ngo mbabwirize kirazira zitatu nakuye muri Bibiliya, hanyuma mbone kubabwira ico tugiye gukora. Na umutima wazumbwira ngo mbabwirize kirazira zitatu nazikuye muri Bibiliya, ngerageza kubishira mu magambo twumva kugira ngo tuze kumva muri ibi bihe turimo, twumve ikingiki mubyumve nk'abarokore, nk'abafite ibyo bakura muri Bibiliya. Mwumve nagerageje kubishira mu mvugo yumvikana, mbabwire ngo kirazira. Izi ntwari ndimo ndiga amagambo y'intwari, narimo soma sangaho banditse baravuga ngo intwari ntabwo ari umuntu uza witanga yiteguye kuzabona imidari. Oya, ntabwo bitanga bagiye kuzabona imidari, ahubwo bitanga bagiye gutanga amaraso ngo ubwoko bwabo bubeho. Ntabwo baza bitanga ategereje ko hari umunsi umwe bazabakomera amashi ngo bahabwe imidari. The freedom fighter ntabwo ari person, they give themselves kugira ngo ejo badafite hope y'imidari, ahubwo the freedom fighter ni abantu bajya bitanga bategereje gutanga amaraso yabo kugira ngo benshi babeho. Voilà. Ikiguzi cy'ubuzima burambye buva mu maraso. Impamvu abarokore amaraso y'intama n'ihene atigeze aducungura, umuntu wese azacungurwa n'uwo basangiye DNA. Come on, ndabivuga kamisubira. Nago byari gukunda ko intama n'ihene biducungura, amasekurume y'intama ntiyari kuducungura. Hari akenewe igifite DNA yacu ngo kize kiducungure. Niyo mpamvu Yesu yaje akamena amaraso, niwe wari ufite our original DNA. No muri iyi si bisanzwe, muri iyi si muri ubu buzima busanzwe, ntabwo ko buza bucungurwa n'amaraso atabukomokamo adafite DNA yako. Wow. Yes. Nashatse umuntu umwe, ariko uwo muri bo siko birivuga. Nashatse umwe wo muri bo wabasha guhagarara mu cuho ngo nkize ubwoko, ariko ndimo ndashaka ni one among them. Iya maraso aja kumeneka, ntabwo hazameneka amaraso y'udakomoka mu bwoko. Ngubwo amahoro arambye agira ikiguzi cy'amaraso. Impamvu agakiza tugira ka Yesu Kristo ari agakiza karambye, ni munyitabe ngo amen. Nuko gakomoka mu maraso ya wa wundi Imana yagiye kurema, iravuga ngo tureme umuntu se natwe twari mu shusho y'Imana. Byari ngombwa ngo haze umuntu ufite DNA yacu, Yesu Kristo aducungure. Mwisi nuko niko bigenda. Mbabwiriza kirazira zitatu nakuye muri Bibiliya, hanyuma mbabwira icyo ngomba kubabwira. Kirazira ya mbere, kirazira Bibiliya ivuga, kirazira kwanga ubwoko bwawe. Kirazira kwanga ubwoko bwawe ukabugambanira. Kirazira kuriza, gutera amarira ahahambye amagufwa y'abasogokuru wawe. Kirazira kuriza ubutaka sogokuru wawe ahambyemo. Kirazira. Sakirirego, kirazira. Qu'est-ce que j'ai dit? Kirazira ubutaka bugira amarira bujya burira. Amajene yanjye biologique, amajene yanjye ari biologique, muri ngewe mfitemo amajene ya sogokuru. Aho sogokuru aryamye mu butaka, iyo ubwo butaka burize, kirazira kugambanira ubwo butaka sogokuru wawe aryamyemo. Na amajene akurimo. Iyo ubugambaniye uriya butaka burarira. Kirazira. Muri muranyumva? Nta marangamutima, ntimwuzuzwa, ntimugira gute, ntabwo mwenda kuzuzwa. Cya gatatu, kizira
ni ugufata aya maraso yaba turimo turibuka ukayabyazamo inyungu zawe, uzobona ishyano. Shano kuri wowe umunsi wafata amaraso yaba turimo aba bariya abana na kariya gahinda, ugafata ariya maraso ukayaguzamo inyungu zawe, wewe kirazira, ni kirazira. C'est très maudit gufata amaraso nk'aya arimo arameneka ngo uyavunjemo inyungu zawe ku giti cyawe, ni kirazira. Ni kirazira. Ibi ntabwo ari biva mu bitekerezo byanjye, bisibyo nkomora mu bitekerezo byanjye, no, kirazira. Kirazira, 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 kirazira. Kagahinda kaba ababyeyi, aya mabere bakungusa ababyeyi, agakufata amabere agakunguta amaraso y'abana bashize, wamara ugafata ayo maraso ukayabyazamo inyungu zawe ku giti cyawe, kirazira. Kirazira. Tujya tugera mu mahanga tugatekereza ko kuza mu mahanga c'est fini, mais ce n'est pas fini. Ntabwo ari byo. Kuzino. Amen. Nizo nuko yanganaga, naje simfite nyinshi. Bavandimwe mwicaye imbere yanjye n'abandi barimo barankurikira, mugende muzaza mubwirana ngo kirazira. Twarakijijwe, turabarokore, niki bidusaba nk'abantu bakijijwe, nk'abantu bakijijwe. Reka mbanze mbabwire, turi kumwe ba? Twovuga amina cyane noneho. Twozamura ibiganza rimwe se. Tuvuge cyane ngo haleluya. Iyo abantu b'abarokore bageze mu mahanga nk'aya twajemo, niki kintu baza bita cyane kudatakaza. Iyo abantu bagiye mu mahanga bakisanga nk'aha turi, aho wokenera gutaha iwanyu ntuhatahe, s'il vous plaît, muzaza mumenya ko hari umuntu nigeze kumva avuga ngo twebwe aba diaspora. Nous ne sommes pas des diaspora. Nous ne sommes pas des diaspora. Ntabwo turi aba diaspora. Mu diaspora iyo ashatse gutaha iwabo uwo munsi azafata indege agataha iwabo akongera akagaruka. Mais nous ne le sommes pas. Ntabwo turi aba diaspora. Turabameze nk'aba Ezera, uyu nguyu ngiye kubabwira. Aho bagombaga gutaha ariko basabye feva ku mwami. Igihe cyageze cyo gutaha bakabaza ngo ibyanditswe biravuga iki ku gutaha. Ese ho bahageze ko twoje iwacu ariko hataragera ntibaza bataha. C'est comme nous. Nimba mbeshe ni mugende mu Minembwe. Tituri aba diaspora. Nous ne le sommes pas. Iyo abantu bageze bene aho hantu, niki kintu bataza bifuza gutakaza, niki kintu tutagomba gutakaza hano. Ino twaje tumeze uko tumeze. Ejo bundi nahoze mbwira abantu, ndababwira ngo muri iki gihe birazira kubona umusore w'umunyamurenge wabaye kirara, birazira. De jeune Jacques Sola, kirazira. Uko twaje tumeze gutyo tutotekereza gutaha iwacu ngo dutahe, kirazira ko twotunga umwana w'ikirara, kirazira. Kandi agaciro duhaba ngaba turimo turibuka. Nabibwiye abo twari turi kumwe Kentucky, ndababwira ngo agaciro tubaha si ukwambara amakoti, si ukwambara ibitenge, ni ukubaza ngo bapfuye bashaka kugera kuki, reka twihute n'imbaraga zacu tukigereho. Niko kubaha agaciro. Si ibitenge oya, si n'amakoti oya, bendaga kugera kuki. Nimuhaguruke twebwe abakiriho n'imbaraga zacu, twirukanke tuje kukigeraho. Niko kubaha agaciro. Iyo abantu nkatwe bageze muri ibi bihugu bameze nk'uko tumeze, hari ibintu bitatu batagomba gutakaza. Number 1, muzirinde gutakaza your identity. Muzirinde cyane gutakaza abo muri bo. Ntibukemere gutakaza identity. Icyo ni ikintu gikomeye mutagomba gutakaza. Cya kabiri, ntimukemere gutakaza umuco wanyu. N'accepte pas. Ntimukemere
ngo mutakaze umuco wanyu. Cya gatatu, ntimukemere gutakaza Imana yanyu. Se turi kumwe ba? Nimugera ino muzorwane kuri ibi bintu bitatu. Muzorwane kuri identité, murwane kuri culture, murwane ku Mana yanyu. Kuko amahanga, tuvuge amina, twongere haleluya, tuvuge tuzamuye ibiganza rimwe, tuvuge ngo amina. Ikintu amahanga aza kuri abantu bayagezemo, bazaba bashakira amazina, bazaba bashaka guhindura identity. Bageza babwira ba Daniel ngo reka tubahindurira amazina, tubigishe n'ururimi. Uzico bazaba batena gutakaza, bazaba babwira ngo we want dukeneye mwebwe ngo mutakaze your identity, mutakaze your culture. Barangiza bakababwira ngo nimupfukamire Imana zino, bakababwira ngo nimutakaze n'Imana yanyu. Ese siko bimeze ba? Ibindi mo ndavuga ndi kubikura muri Bibiliya, nagize ngo tubishire mu nyito twumva. Babahinduraga amazina kugira ngo batakaze identity yabo, bakabigisha ururimi kugira ngo batakaze culture yabo. Hanyuma bakababwira ngo twakoze igishushanyo musenge kugira ngo batakaze iki? Mana yabo. Icatumye ba Daniel bazana impinduka zikomeye nibi bintu kuri bitatu banze gutakaza bageze imahanga. Ariko nibwire ko abantu barimo muranyi, tuvuge cyane ngo haleluya. Ba Daniel baravuga ngo ce n'est pas possible, ntago byashoboka. Tibikunda ko dutakaza notre identité, tibikunda ko dutakaza notre culture, tibikunda ko dutakaza notre Dieu. Ngo bagaza babwira ngo twakoze ikigirwamana, ngo bakavuga ngo twebwe twadusenga gatatu ku munsi, mortel de la bonne. Twebwe iwacu twadusenga kandi twasha gusenga ngo tugapfuka amatwi yerekeye Yerusalemu. Hanyuma ngo baza bakabwira Daniel, bakabwira umwami, bakamubwira ngo twasanze Daniel arimo arasenga ngo kandi ngo yerekinguye amadirisha yerekeye mu minembwe. Yari yasenze arambuye amaboko kandi ngo amadirisha yarakinguye nayerekera mu minembwe. Ngo bakaza bakabwira abantu, bakababwira umwami, bakamubwira ngo baba Yahudi, baba Yahudi banze gutakaza umuco, ntibaza barya ibiryo by'abandi, amazina yabo nuko niko bimeze, none n'Imana nayo banze kuyitakaza. Niko abantu bazabahaha iyo bageze ino. Iyo bageze ino niko abantu bazabahaha. Reka mbabwira ibintu bine abantu bazabakura mu mahanga. Icyambere gikomeye, abantu iyo bageze mu mahanga bazabahakura ubwenge, number 1. Icya kabiri ni ubutunzi, ngo buzoje kubaka iwabo. Icya gatatu ni ubunararibonye, experience. Icya kane niki? Ubuhahirane, connection. Nibyo bintu bine abantu iyo bageze mu mahanga mugomba guconnecting, mugomba kugira bine. Ibyo mutagomba gutakaza nibyo mugomba guhaha iyo mugeze mu mahanga. Iyo mugeze mu mahanga niki tugomba gufata, niki tugomba kuhashaka. Tuwashaka ubwenge, tuwashaka ubutunzi, tuwashaka ubunararibonye, tuwashake n'ubuhahirane. Nibyo bintu ko ari bine iyo umuntu ageze mu mahanga azayihuta kurema, kugira ngo ejo nitugira favor. Kuko abona abantu badataha igihe bashakiye, ariko bakavuga ngo igihe favor izaza ikaba kuri twebwe, dore ibintu tuzotahana ngibi. Nimunyitabe ngo amina. Ngibi ibintu bine abantu bajya bakura mu mahanga bagataha bikoreye, bakavuga ngo nari mu mahanga, igihe kirageze cyo gutaha. Umunsi umwe umugabo nkunda cyane witwa Ezra, Ezra ngo igihe kiragera cyo gutaha. Ezra yatahanye generation ya gatatu y'Abisiraheli bari bavuye iyo babaga mu mahanga, atahana generation ya gatatu. Ngiye kubabwira byihuta cyane ubuzima butatu bwa Ezra, hanyuma niturangiza dusenge. Turacari kumwe? Tuvuge ngo amina. Ezra igihe kiragera nyuma ya Nehemiya wari umaze gutaha ngo agere mu Bisiraheli, yubaka inkike z'i Yerusalemu. Nyuma ya Nehemiya hataha uwundi mugabo witwa Zerubabeli ngo ajyana na Yoshua bageze i Yerusalemu ngo bubaka urusengero.
generasiyo ya gatatu bagize feva yo gutaha n'abari kumwe n'umugabo nkunda cyane Zerubabeli wanditse ibitabo bine muri Bibiliya. Wanditse igitabo ca Ezra, nari mvuze Ezra, wanditse ibitabo bine. Igitabo ciwe ca Ezra n'igitabo ca Nehemiya, yandika n'ingoma zibiri, bagira feva ku mwami. Ubuzima bwa Nehemiya imahanga yagiraga ibintu bitatu. Imahanga Bibiliya iravuga ngo yari yaramaramaje gushaka amategeko y'iwabo n'amateka by'Imana yari yaramaramaje kubishaka. Yari yaramaramaje gushaka amategeko n'amateka by'iwabo, hanyuma amaramaza kubisohoza. Ubwo ndimo ndababwira Ezira mu mahanga, hanyuma ubigarure ubishire mu buzima bwacu. Yari yaramaramaje gushaka amategeko, amateka y'iwabo, iby'Imana y'iwabo, hanyuma ngo yari yaramaramaje kugira ngo abishake. Icya kabiri ngo amaramaza kubisohoza. Icya gatatu ngo amaramaza kubyigisha bene wabo. Bitatu. Hanyuma umunsi umwe baza kugira feva, barababwira ngo nibatahe. Ariko bajya gutaha ngo umwami arababwira ngo reka mbahereze ingabo zibaherekeza, reka mbahereze ingabo zibaherekeza. Ezira aramubwira ngo yaye, twebwe abanyamurenge tugira Imana iziturwanirira. Ariko turi kumwe ba twumva ngo amina. Uko aba bantu babahugije babaha amazi, uyu niwo mwanya wo gutanga amazi ba mwakwicaye mu kareka. Abantu barangariye amazi, ino haba inzara kurutiri ruguru. Bantu ngaho Imana ibaho umugisha ngiye gusoza. Niba turi kumwe tuvuge ngo amen. Twongere irindi rimwe tuvuge ngo haleluya. Reka tuvuge tuzamuye ibiganza twese tuvuge ngo haleluya. Abwira umwami, aramubwira ngo twebwe kakujya muza muvuga, twebwe tugira Imana iziturengera, twebwe tidukeneye ingabo zigendera ku magare n'amafarashi, twebwe tugira Imana. Niko yasize abwiye umwami. Ubwo ndiho ndababwira Ezira mu rugendo rutaha iwabo n'ubuzima butatu bwa Ezira. Na Ezira amaze kugera iwabo, ni ibice bitatu by'ubuzima bwa Ezira. Ezira mu mahanga, Ezira mu rugendo rutaha, na Ezira ageze iwabo. Ariko ndababwira Ezira mu rugendo rugana ku isezerano niho ndi butinde, kuko ntituragera igihe tuzogera Ezira yageze iwabo. Turacari muri ubu buzima bwa Ezira arimo arataha afite isezerano. Hahandi yabwiye umwami, aramubwira ngo twebwe ntidukeneye ingabo z'amahanga. Bari bageze ku kagezi kitwa Ahava, ngo bagere kuri ako kagezi ngo bamenya ko imbere hari abanzi, bamenya ko imbere hariyo bariya muzi, ariko ngo agira isoni zo gusubira ku mwami. Tuweza kusema amina we? Ngo aravuga ngo ngize isoni, sinosubira ku mwami ngo njye kumubwira ngo aduhereze ingabo, narasize musezeye ko twebwe abanyamurenge tugira Imana iziturenge. Twasize tuvuze ko tugira Imana iziturengera, ntitwogenda ngo tuje gusaba ingabo. Ese mwabaye gute? Mwabarokore mwabaye byagenze gute? Imana ikirimo irabona hari ahandi werekeje amaso, ize kureka kugeza igihe uzahindukiza umutima n'amaso n'ubwenge ukayibwira ngo ni wewe wenyine gusa mfite. Igihe cyose Imana ikirimo irabona urimo uravuga ngo hari ahandi twoja gukomanga, ngo siyo mugiye gukomanga wa, ntabwo mwamubona uko bimeze. Ese nta batabazi baraza? Niko turi mu kubaza. Imana iziceceka kugeza igihe muzogira isoni mukavuga ngo twebwe twitirirwa Imana, ntidukeneye ingabo zigendera ku magare n'amafarashi. Tuzamura ibiganza tuvuge ngo haleluya. Iyo tukirimo kwibaza ngo mbabwiza ukuri, mwabarokore mwe, dore nguru uruhare rwanyu, nimuhindukiza imitima yanyu, bamenye ko twebwe tugira Imana. Abavuye ahandi bazabagera ahantu bagatangiza ibintu runaka. Twebwe aho tugeze hose tuba tuhatangira amakanisa, tukababwira ngo twebwe tugira Imana. None ubwo tugira Imana, nimukura amaso ahandi mwayashize. Ezira nibibatera isoni kuba mwabangikanye Imana n'izindi imbaraga mutekereza zova ahandi. Ibindi mo ndavuga bira making sense. Nimukura amaso ahandi mutekereza imbaraga zoturuka
ahirwa biringiye Uwiteka. Iyo wanyuze mu gikombe cyitwa Maka, bahindura ahantu h'amasoko, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ku misozi igese Yerusalemu ni ku Uwiteka gusa abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Naje kubabwira uyu mugoroba, mbabwire ngo mukure amaso ku handi muhamutekereza gutabarwa kova. Mugire isoni kuko mwitirirwa Imana ya Isiraheli. Bibatera isoni gutekereza ko hari imbaraga zifite ahandi zova. Mubwire umwami uyu mugoroba turagira ngo dusenge. Mbabwire ngo umva ico ndimo ndababwira. Muhindukize imitekerereze yanyu, muhindukize amaso yanyu aho mwayajyanye. Kongere tugarukira Imana tuyibwire ngo nukuri byaduteye isoni, kandi abantu baramenye ko tugira Imana yacu izidusubiza. Abarokore mwahagaze kuwe mukingi. Abantu ndi bagisenga basigaye babyuka mu gitondo aho kugira ngo asenge, akazaza ngo niko wawe ngo bishop ngo msi ngo se ngo harabaje ngo rugeze ntaho rugeze, rutegereje ko nimundamburira ibiganza, murambura Imana ibiganza, mbabwira ikintu ngiye kubabwira. Tuvuge ngo haleluya. Muzi impamvu Imana yatindije Abisiraheli imyaka 40 mu butayu. Imana yatindije Abisiraheli imyaka 40 mu butayu. Basohotse muri Egiputa umunsi umwe, ariko Egiputa kubavamo byatwaye imyaka 40. Ndabisubiramo. Basohotse muri Egiputa just one day, ariko byafata imyaka 40 kugira ngo Egiputa basohokemo. Ndabisubiramo gatatu. Basohotse umunsi umwe guca muri Egiputa, umunsi umwe basohoka muri Egiputa, ariko Egiputa kuva mu mitwe yabo byatwaye imyaka 40. Imana ikicara itegereje ko Egiputa izabava mu mutwe ngo bashiremo Kanani, Imana ibone kuhabageza. Sekonda vuga. Yego. Imana igategereza ikavuga ngo ko masava mwakuye mu mitwe yanyu Egiputa mukahashira Kanani, mukazabona kwakandagira. Mubanze mukuri biri mu mitwe yanyu. Dutungi wacu mu mutwe, dukundi wacu mu mutwe, tugiri wacu mu mutwe. Ndababwiza ukuri Imana izo hatujyana, ariko igihe imitwe yacu itarabami wacu, tugifite urundi rukundo rw'ibindi bintu dukunze, ntituzojayo. Nimukura ahandi mwashoye amaso, ahandi mwatekereje ko gutabagwa kova, twagize isoni zo kuja kubwira ngo tuje kubabwira ko dukeneye ingabo dufite Imana. Ese ya Mana yagiye? Ese ya Mana y'inganjiri nubira cahari, ariko itegereje ko dukura amaso ahandi. Ntabwo ndimo ndababwira abanyapolitiki baravuga ibyabo, ngewe ndimo ndababwira nk'umupastori ngo mbabwire ngo gutabagwa kwacu kuva ku Uwiteka. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, kandi icyo tugiye gusenga Imana turayibwira ngo iminsi yashize hari ahandi twari twahanze amaso, none uyu mugoroba duhindukije amaso yacu n'ibitekerezo byacu. Tugize isoni zo kugira ahandi twoja gukomanga tugufite kandi utarananirwa. Imana nibona twahindukije imitima yacu, ndababwiza ukuri Imana irarambura amaboko hejuru y'igihugu cyacu. Nimuhaguruke dusenga Imana. Abiteguye ko dufatikanye iryo sengesho, mureke gusenga bijenjetse, tugiye gusenga Imana. Twaririmbye umwanya munini, basirimbye umwanya munini. Mureke iyi video umunsi izogera kuri bene wacu, basi bazabone turimo turarira, turibana nabo, babone turimo turarira. Abagore mukenyere, abagabo mufunga amakostime, abandi tugiye kwifatikanya muri uru rugamba. Ezira yabwiye bene wabo kageze Yahava, arababwira ngo nimureke twiyirize iminsi 3 turangisha Imana iziri tubereye twebwe n'abana wacu n'ibintu byacu. Bibiliya yavuze ngo kandi ngo Imana yumva gusenga kwabo, ngo Imana irabakiza. Imana niyumva gusenga kwacu ikabona twahindukije imitima yacu, nta kabuza Imana kwizadutabara. Nimukenyere dusenge, tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ntabwo dusenga nk'abantu bagiye kujenjeka, tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ngewe nzamubwira ngo yabe ikintu cyose twagikoraga kuri extended yo hejuru. Iyo ntangiye gusoma Bibiliya, inzambwira abasore kababwira ngo mureke dusome Bibiliya ibyuya bize. Nituja gusenga dusenga ibyuya bize, nituja gusirimba dusirimba ibyuya bize. Ariko biteye agahinda gusirimba ibyuya bikaza, bakubwira ngo usenge ugatangira kugenda bigura intege. Tugiye gusenga ibyuya bize.
niba twasirimbye ibyuya bikaza tugiye gusengera iwacu. Niki cyaza kidutera gusirimba kiruta tugiye gusengera iwacu. Muvemo uyu mwanya tufate dusenge. Bapasiteri bari hano bashoboka muze mufate za microphone dusenge. Abagore barire Imana ibona amarira. Gusenga Imana izihindura ibyo itagombaga guhindura iyo umuntu atasenze. Wasenga ugakora ibyo Imana itari yiteze gukora utasenze. None mureke dusenge. Imana ibaho umugisha. Abafite umwete bahabumva twosenga fata za microphone dusenge. Twinginge tubwire Imana yacu. Tuyibwire ngo nta handi dufite ubundi butabazi. N'amakuru muzamubaza mugende muyareke. Abarokore twebwe nta handi tugira isoni zo kugira handi turakubwira umwami ngo aduhe ingabo zigendera ku magare n'amafarashi. Twebwe dufite Imana yacu. Mana ya Israel. Elolanda sandela korie. Bengo takitaze bariege. Mana yacu mwami wacu. Data mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu. Yahweh, 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 Yahweh. La lelando sandela carie. Imula sande katika sobre de garie. Jiweni sandela cambre de varte. Bruma yanganda sandela ko. Yesu mwana wima. Nayombea nchi yangu Baba. Nayombea nchi yangu Baba. Nayombea nchi yangu Baba. Nayombea nchi yangu Baba. Yesu mwana wima. Yesu mwana wima. Yesu mwana wima. Turasenze muri uyu mugoroba. Turasenze muri uyu mugoroba. Nonde sande kanda sande. Ejibere ngayo varite. Lulu anda sande sande. Izina rya Kristo Nazareti. Igihugu cyacu. Kizuboko bwacu. Izina rya Yesu Nazareti. Izina rya Yesu Nazareti. Nta wundi duhanze amaso. Nta wundi twiringiye. Ni wowe Mana yacu. Ni wowe byiringiro byacu. Turingize. Wongere wigaragaze muri bihema. Wongere wigaragaze muri bihema. Wongere wigaragaze muri bihema. Turaguhamagaye Yesu. Turaguhamagaye Yesu. Turaguhamagaye Yesu. Turaguhamagaye Imana ikomeye. Turakwinginze Mana ikomeye. Uyu mugoroba turimo turarira. Gusenga kwacu. Ta 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 ta. Zilangali accorde nella sambla candilago. Maite de cassier de varier de la sombre. Remrita tocchi sassione de varier de la sombre. Alu 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 alu. On va. Turasenze mu izina rya Yesu. Turasenze mu izina rya Yesu. Turasenze mu izina rya Yesu. Turarambura ibiganza ku gihugu cyacu. Turarambura ibiganza ku gihugu cyacu. Yesu Kristo. Yesu y'umurenge. Imana y'umurenge. Yesu mwana w'Imana. Gusenga kwacu y'umugoroba. Gusenga kwacu y'umugoroba. Kiza igihugu cyacu. Kiza igihugu cyacu. Umva amarira y'ababyeyi. Umva amarira y'ababyeyi. Umva kurira kw'ababyeyi. Umva kurira kw'ababyeyi. Umva kurira kw'ababyeyi. Umva kurira kw'ababyeyi. Yesu Kristo. Urabishoboye. 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 Urabishoboye, 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 urabishoboye. Oh, Yesu urabishoboye, Yesu urabishoboye, Yesu urabishoboye, Yesu urabishoboye, Yesu urabishoboye, Yesu urabishoboye.
nyir'imbaraga z'ibihe birebire mu izina ry'Imana ishobora byose. Turindwe nawe Mana, ubwoko burindwe nawe Mwami, kariya karere karindwe nawe Mwami, mu izina ry'Imana ishobora byose. Karindwe nawe Mana, karindwe nawe Mana, karindwe nawe Mana, karindwe nawe tuhagaze mu izina rya Yesu. Ngwino tubabarire udukirize igihugu Mwami Yesu, turenganure Mwami Yesu, ngwino tuvuganire Mwami Yesu. Ni wowe dutegereje, ni wowe dutegereje, tugize igihe tugutegereje. Urakoze Mana, tugize igihe ari wowe dutegereje, ni kuri wowe dutegereje, ni wowe Mwami Yesu, ni wowe waduhumuriza Mwami Yesu. Reka twumvikane twongere dusenge.